Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله كتب العزة والكرامة على من أطاعه واتقاه، وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف منازل الآخرة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المؤمنون والمسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام، لأن تقواه سبب للفلاح في هذه الحياة الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال أيضا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Puasim puji iban simpag sanglit pamaha suci maha tinggi Allah. Amuin dimihil katu tanyo hinang amal ibadat, asupaya in tiap-tiap manusia na ngaku muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun katujuhan niya marayaw susungon bang siya tumakliad na rin di dunya ini. Sa sumakawa mga maastay mga hudaa ka ma Islam, aun ding ha mga kafardu-farduan atawakan hambuok sulang fardu kaya fardu sin Allah subhanahu wa ta'ala, agun-agun wala na naamparo marayaw sim mga silabang sa muslimin. Wala na kiarihilan nila halqa imfardo sa laggo-laggo ini. Impagyanon na mo din di fardo sarta wajib suway palindo ko ng paruhon sin tiap-tiap bang sa muslimin. Amo na lang sim mga ulama impagyanon wahdatul ummah, paghambuok sin ummat. Amo hindi sila magpulak kanat karna impaghambuok mga maastay manghud. Amo inintiranan lang sin mga ulama umuntayaw imbang sa muslimin, umuntayaw in kabayaan sin aga ma Islam. Kumusog kita niyo minsan pamauno imbaya sinamuin satro sin Tuhan Rabbul Alamin, satro amuin wala na marat saya aga masin Allah. Minsan pa maunin baya nila gingguon inaga maatawa kanin pagka-Islam sing kita ni watatkala
sa kainuim mga sila bangsa muslimin, naghambo o kakarna sin Allah, di sila maginggo. Inallahu subhanahu wa ta'ala, yadrisan niya in ummat ini. Yadrisan niya, haparman niya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ay bimana diyang layan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat ini, ummat long niya naghambuok. Nagambuk atay, nagambuk pikilang, nagambuk kamuin pagkasilasa. Wa ana rabbukum fa'budun. Na ako na inilong nintuhan niyo, pagtag-ipon kamo marikapo. Bang tasadya amuin, tali-talion, iban amuin, pahamun marayaw, in kaayat-ayat, kan kalukis din doon alam sin Quran, di maambatin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, in papaghambuupon kita niyo. Labiluwa, bang tali-talion marayaw, in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, in papagkasilasahon kita niyo, in papagtulong tabangon kita niyo. Wayroon maksud sin Tuhan Rabbul Alamin ini buat malingkan hawang man maghambuukin ummat ini. Ang kanayo kita niyo maino-ino, maita malukay masa ang paumangkat, inamuin panji sinaka ma Islam. Ayaw na kita niyo maino-ino lang sin mga ulama. Hambuok din sabab niya, sabab sin napulak kanat impikilan, napulak kanat impagtulong tabang, napulak kanat impagkasila sa way rin doon haantara nila. Bang tabiya, urul-urulon, magbalik kita matto, pakikisa-kisahan sin nakaunayat to. Hazaman sin mga sahabat, hinggay mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diyang layan sila sin Tuhan Rabbul Alamin, hafarman niya, Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إن محمد لون سن الله تعالى داك سن الله أدا أكون إميا مغدقن niya, ay بمعنى أمون إما صحابة سن النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار, lando imbong sinila pamanga sila satro sin Allah, رحماء بينهم, nagkakasila sa haantara nila, nagyulong-yulungi haantara nila. Bang aon juma tumagambulda indua piha atawakan dua manusia sautan sinhambuok habang mandi lumaggo, di maaw ning pagbiutas-biutasi, di maaw ning pagpulak kanati. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Bunal tuod matan tuod yung mga sila bariman. Bangko na nga kura bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, na imbayta sin Tuhan Rabbul Alamin, bunal tuodin mga sila bariman, ikhwah. Piyakayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini in kalimah, ikhwah, bukun ikhwan. Impiyag biddaan sin ikhwan, iban sin ikhwah. Bangko mamong ikhwan na bahasa Arab, magtay manghud, hat sadya magtay manghud. Bukun ng kaina, bukun ng kaama. Adapun bangkaw kumagdang habasa Arab, ikhwatun, ay bima'na magtay manghud ang kaina, ang kama, ang karugo. Na yung mga sila bariman lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Bunal tuodin mga sila bariman, magtay manghud, biya silang kaima, ang kaina, ang kaama, ang karugo. Dahil nga sabab yung bang aon jumaturin doon, uno-uno pagsaggahaan tara sinamuin. Pagkahiniumano siya, sautin niyo magtuy, habang man di maaw ning pagpulakkan at haantara niyo. Ang kanasyaunuan sinallahu subhanahu wa ta'ala, hafarman niya ini, fa-aslihu bayna akhawaykum. Dayawan niyo. Halulayan niyo, impagtay manghud, sin mga sila amoy nagambulda. Bukon tabiya, gatus tabiya, bang kita niyo makita manusia, bang sa Muslim, nagambulda ang panato na manok-manukon. Ang panato na amuin, suhulon, abang man maglaggo, impakaradyaan, kagambuldaan nila yaw. Ayaw.
bukun bihad to impardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena impardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin kato taniyo, in pagaukuton, in paghambuok, bang aon mag-ibuggo atawakan aon magambulda, dahin doon na antara mo, in sautan mo uwatan, igan in pagambulda, dahin doon na antara nila. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ibut panggayunggong kamo hapamando sin Tuhan. Ay bimana, doon umuntayaw in paghambuok simbang sa muslimin, abila sila gimakayunggong hapardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wala tafarraqu, imut long sin Tuhan Rabbul Alamin, ayaw kamo magbuyutas-buyutasi. Ayaw kamo magpulak kanat. Karna impagpulak kanat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. In maghambuok, in magtulong tiyabangi, inyan rahmat. Adapun in magpulak kanat, inyan azab. Azab. Ang bukadlaw ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Himutba siya hatas si mimbar. Iban kapag ari niya papagkahin niya sahaba. Bihaon lang niya, yuhut ba anta kamo? Biya sing kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhut baan niya kamo. Unim pamongkan niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawakto siya nagut ba masayad to, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Ibut, ayaw kamo, ibut, panggayunggong kamo rin doon na paghambuok. Iban ibut, ayaw tuod kamo magpulak kanat. Indua, manusia, bang duwarwa nila na, di sila tumauri pamataod, inikatu nila yan lungsin Nabi sallallahu alaihi wasallam na syaitan. Adapun, in manusia, amuin, masub mamun pun maun pajamaah. Amuneto yung manusia, nalapas siya ding hapanatsat sin uno-uno na. Labi luwak panatsat sin syaitan. Ang pasyaunuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةِ. Hisiyo-siyo long sin Nabi. In mabaya, makapaghula-hula, minsan da kumanakid-kid sin sulga. Falyalzimil jama'ah, in pakakkalon niya rin doon, impang inumpong pa mga sila amoy nagjajamaah. Hindi siya dumamagpulak kanat papagkahin niya manusia. Ang pamasa ini walil asafis syadid. In makasusah, amo pagkain tay manghud niya muslim, walaw po nintay manghud niyang karugo, kakausan niya dahon magpulak kanat. Kakausan niya dahon magbali. Nabiyaddiin kita nyo maghambuok. Uno, intiranan hasupaya kita nyo makapaghambuok. Muna-muna, indan hasupaya makapaghambuok imbang sa muslimin hamasa ini. Sambil pasusungon masa, in palindoon nila ingkatan pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palindoon nila in kasara-saraan, biyangkil din doon alam sin Quran, iban sinasunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala hawakto niya naraak, in kanabi-nabihan, in papalindukon kan nila, in kasara-saraan, kaya bangkil niya rin doon alam sin Quran, siyaunuan sin Tuhan Rabbul Alamin, in papaghambuokon damikyan sila, hindi sila papapulak kanaton. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, walladhi awhayna ilayk, وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا عَلَيْهِ. Kaya limpal kaya syara na sin Allah subhanahu wa ta'ala, kan siyo ya Allah, kan Nabi Nuh, kan Nabi Ibrahim, kan Nabi Musa, iban paruhaing pamakanabihan, an aqimud din, in palindo kaniyo in agamah, palinduhan niyo in ka farduan kaya fardu sin Allah. In ka wajiban kaya wajib sin Allah.
wala tatafarraqu. Wala tatafarraqu alayh. Iniban ibot ayaw tuod kamo magpulak kanat. Then doon hapag-agaman nyo yan. Bukod mahinang sabab inagama, asupaya kita nyo makapagpulak kanat. Ang pabihaon hamasa ini, tabiya katus tabiya. Tabiya katus tabiya. Kaiba nanding mga nagdaraawa, taga panghati. Yan, nagpaliw-liw, alam sa Facebook. Yan, nagpaliw-liw, hamayran. Haunahan sin mga sila ando, kulang pa yung panghati agama. Nang kansamaaw ng pagpulak kanat. Impardaakan katutan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala, wala tatafarraqu alayh. Imut ayaw ka mo magpulak kanat, dahil doon naagama gyayanggungan niyo. Dahil doon naagama, lilindog niyo. Ayaw ka mo magpulak kanat. Kanalong sin mga ulama, indeng ha mga dan, asupaya kita niyo makapaghambuok, hakarna niya. In magsama sigo kita niyo magpalindog sing kasabunnanan. Bagsaw pamaon na kura din doon hambuok kauman. In palindogon niya magsama sigo in kasabunnalan, in kaadilan din doon harayat niya. Karna, abila in pag nakura, sinhambuok nakura. Wala timitindog din doon, impardaakan, in kabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. In palindogon niya, in kasamunalan, iban kaadilan, tanto na sadyalong sin mga ulama, maaw ng pagpulak kanat. Makamasa na aon ding mga raayat mo, bukon taayon, pakabayaan mo. Nabukon niya to unubang unubat maling kan subay sumutseko ng baran mo. Damik yan in magsamasibo kita niyo. Mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-iman, bukon iman bil lisan. Sa iman bil qalbi wa bil lisan wa bil jawarih. Mag-iman ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasartaon mo yung pangatayan mo. Iban labtikon mo sindila mo, ang gautaan mo sinanggaw takbaran mo. Bihat to'y mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinangon mo ingkatan ka farduan, pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan magsama sibo kita niyo. Mamarat saya, mag-i'tiqad. Amo in-i'tiqad, amo in-yaon, kaya lukis sa lang sin Quran. Iban kaya lukis, dahil doon, asunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagsaw pama, aon pamaham, sin mga kaulamaan, piagbalihan nila, na ayaw yung tumahinang sabablong sin mga ulama, magkapagpulak kanat kita niyo. Ayaw. Ang pahamasa ini, gati tabiya katus tabiya, makasusa tuon. Bukon hag, nagbaliha pamaham. Sa lukay nila yaon, nagbaliha pamaham, hatungod sin agama, sambil pangatayan nila nagbali na. Wayroon na, minsan magsalam, di na ko sambakan. Minsan inumasip, di na mga tumango kay mo, na. Labi luwa, yung mga sila amuin, bagong bata, biyasin pangumulan na mo ini. Amon ang pakaylo amuin, nangadji-ngadji. Yan, nagaanad-anad, damik yan. Dumamag gini. Magbali, pa mga sila ulama. In Imam Ash-Shafi'i, hamuk adlaw, nakapamungin Imam Abu Musa. Panaibanan sin Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu. Law sin Abu Musa yaun, ma ra'aitu aqalan nasi min Ash-Shafi'i. Wa ako lang niya nakita halul akkal, dengkin Imam Shafi'i yaun. Wa ma adrakum mas-Syafi'i. In Imam Shafi'i, wala pamisan nakil baligin pangumulan niya, nahapal niya ng Quran. Bukon bising kabiyaksahan na to bihaya ulong niya, hafidhul Quran. Sa kuanamad, tulunguhon ko lang minang ka-Jude Street. Uy, saan? Di mabalik. Impagyanon hafidhul Quran, amoy mga sila manusia, amuin nahapal nila to din Quran. Misang kuno-kuno, pangasuruhon ka ng Quran, ikalabtik niya. Nabihat to ni Imam Shafi'i. Long sin Abu Musa,
Wayroon na kulong niya nakita halol akal manusya din kan Imam Shafi'i. May sa babang buok adlaw long niya nakapagbali kami long niya hambuok masala, hambuk pamaham. Nakapagbali kami long niya pamaham. Sakali nakapagbutas na sadya kami long niya, wala na kami nakapaghati. Hambuk adlaw long niya piagbaka ko si Imam Shafi'i. Kaya walong niya buktun ko. Ang pakulong niya yambit. Yambit akulong niya moon paruhod ko. Ang pakulong niya iyan. Ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana? Ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwana? Ya Aba Musa, di kakalong niya manjari. Pakakkalunta, ipagtay manghud tahakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa kita nakabali na hapamaham. Ang kanalong sin Abu Musa, ma ra'aytu a'qalan nasi min asy-Syafi'i. Wa na kulong niya nakita long niya halul akal manusya din kan Imam Syafi'i. Bang maurulo ning kakissa-kissahan sinupat madhab yadto. Wala sila nakapag ambulda ipangatayan. Way. Minsan pa lang ta nakapag bali na yung pamaham nila. Wala sila nakapag personal long simbahasa. Way. In Imam Shafi'i, hambuk masa, nakauman siya pa kauman sin Imam Abu Hanifah, radiyallahu ta'ala anhu, hati na yung kauman niyaon, nagmamadhab sin madhab, Hanafi. Pagkato niya pa kauman niyaon, wayroon masuna, hazaman niya ito. Sa kainulong niya rin, Imam Shafi'i, wayroon makatawakkal mat tumag-imam paunahan. So way mahinang sin Imam Shafi'i, miyadto siya paunahan sambahayang subo na nambahayang siya. Ang paigabiyaksahan na to asambahayang subo magkunot. Oh. Magkunot. Na Imam Shafi'i masayad to, nakasambahayang siya hakauman si madhab Hanafi, wala siya nagkunot. Doon hay ninaino-ino yung mga tao. Pagsalam, ya subo, ya imam, 5 lang taknot. May tako wala nakapagkunot. Sining kabiyaksahan kayo mo, magkukunot ka. Biyangkin mo halong sing kitab may pagkunot, sunnatun mo akada. Long sin Imam Ash-Shafi'i, inyad tulong niya pag-addak ko. Sabab im masjid ini, dahil si masa nakauna pa ito, sambil pabihayaon, wala ini bakas kya kunutan. Insang bahayang subo nila. Hati niya, unin makapangadji rin dito. Im makapangadji din dito yung pag-adat-yad-dati. Bang kumakaon pa kauman nagmamadhab si Shafi'i? Ano, pag-adat ka? Bukon sayo hinang nila magmaap, ba't hinang baktal? Hinang wayroon ini dalil. Sa sumagawa ingkatan ini taka dalil. Ala kullin, biar sinaki, doon na sadya kita niyo, amuin ha pamaham, amuin wayroon piagbalihan na to. Ada po nin pamaham piagbalihan sing kita niyo, ando patugtubon na to na sadya rin doon ha pamaham. Ayaw na subay makadin pangatayan na to umastol pa kanyayaon. Makad in anak murid na to, paastulon na to matto kanyayaon. Alaw ni masjid magmamaulod, paigan nyo lang niya rin doon anak murid niyo. Di makajarilong niya papangadjion din doon. Sabab ininang yan hinang mungkar. Ayaw. Ang kanaing masail khilafiyya long sa mga ulama. Bukon siya mapatot, ipagdakayray din doon naunahan si mga mahadyan na katan. Bukon mapatot, ipagdakayray din doon. Sa mapatot, ipagdakayray in masail khilafiyya, din doon ha madrasa. Dahil doon hapag ini guru pa guru. Dahil mga ini nasabot sing kami. Ang kanini nasabot sing kami sab sin hambo o kinideng ha mga sabab may ta nagkapulakkan at bihaya unin ummat sin nabi. Bat pila tahon 5 bayaw. Aung piagbak kumakatotay manghuran ka ilo.
Salam hindi sumambag. Makaino-ino. Uno bahalong ko hasabab sinamuin own personal na hinangkukan niya tawakan. Nawala na yato biya yang paru kumarayaw, yang paru tuod. Sa sumagawa, masi-masi impanalangitakan nila. Kana mga maas tay mangud ko ka ma-Islam. In parkala pagpulakkan at hiyaram sintuhan. Adapun in parkala paghambuok inyan wajib sintuhan. In pakaradyaan piagbalihan niyo pamaham inyan sunnat sadya. Inyan bukon da tuod wajib. Bukon palan nyo ton in parkala wayroon kapuspa iddahan ning sing wajib. Sa sumagawa doon kita niyo. Subay maghambuok. Magsamasibo mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat magsamasibo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya di mahina in ummat ini. No kita niyo lungkupan sin mga sila satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na kita niyo maging gubang kita niyo naghambuok. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawza lil mustaghfirin. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم لا تشتت شملنا. اللهم لا تفرق جماعتنا. اللهم اجعلنا موحدين لك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا إلى يوم نلقاك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.